de créer un cadre d'échange avec vous en tant que représentant des États et des organisations internationales pour apaiser vos inquiétudes par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, avec des conséquences dans la sous-région dont le Burundi fait partie. Ici où vous êtes rassemblés, nous sommes ensemble parce qu'il y a un accord qui nous rassemble. L'accord cadre pour la paix dans le Burundi. À ce jour, donc rero niyo mpamvu ndayishimiye ngira ngo ni no mpamvu ahise atanga itegeko ryihutirwa, itegeko ikubagaho. Aravuga ngo niba hari umusirikare w'umurundi wasubira inyuma bamwiyicire. Ngira ngo rero mu ma opposition cyangwa se strategy z'intambara n'urugamba uri kubonamo imirongo imwe y'imbere n'indi mirongo iri inyuma, gusubira inyuma ntabwo bishoboka. Ibintu rero niyo mpamvu turi kuvuga ko bihinduye isura, itegeko rivuye ibukuru ritumye ibintu bihindura isura. Ngira ngo rero aka ni agahinda, aka ni akaga, aka ni akamaramaza, koko ibi byose ubundi ni ibyica umuntu, nta kintu kirimo kiri gukiza umuntu, kiri gufasha umuntu. Aya masasu nubwo agwa mu birere ayandi hehe, ariko harimo n'afata abantu. Mu by'ukuri rero iyi ni intambara, ngira ngo ni Haramagedoni yahanuwe, ngira ngo ni za ntambara bajya bavuga ngo ya Stalin na Adolf Hitler. Ngira ngo iyi ni intambara, yaba ari intambara irenze n'igihe cy'abami nipfapfe, ni intambara itoroshye tutabonera n'izina. Koko iyi ntambara, niba nawe uri kwitegereza ibintu uyu munsi byabereye i Bukavu, ni amateka atarigeze kubaho. Abarundi bararwana hamwe, umuntu akavuga ati aba Barundi bashobora kuba, niba banyweye urumogi nta wabimenya, niba bariye amavubi nta wabimenya, niba ari Abarundi tuzi nta wabimenya, ariko Abarundi bari kurwana umuhenerezo, bari kurwana hahandi ebana umuntu wese ari kubireba akavuga ngo inkota yabaye inkota, urusasu urusasu, imbunda imbunda, inini n'intoya, ab'umugore ab'umugabo ku rugamba. Ibintu byahinduye isura ku buryo rwose, ngira ngo noneho birahuhutse. Aho Ndayishimiye atangiye iri tegeko nka generali, perezida w'Urundi abatabizi ko ari umusirikare n'umusirikare, ari mu nyeshyamba zaturutse nazo mu mashyamba ya Kongo. Bafata ubutegetsi yari kumwe n'uwahoze ayoboye umuhisi Nkurunziza, Peter Petero Nkurunziza. Mu by'ukuri rero ibi bibaye bibi cyane ubwo yatangarizaga abantu ko umwanzi wabo ni uwasubira inyuma. Ntabwo umwanzi ari uwo bahanganye, ahubwo umwanzi wabo ni uwasubira inyuma. Umurundi washyira intwaro hasi cyangwa amanika amaboko mu mwice, umurundi wasubira inyuma mu mwice. Hamaze gupfa 80. Ni ukuvuga rero itegeko risumbibuye kuremera. Perezida Ndayishimiye asohoye itangazo y'uko uwasubira inyuma agomba kwicwa nta mbabazi, nta miyaga, nta n'ibindi byo kurebaho no gutekerezaho. N'urwo rubanza nta uzarumubaza, nta n'uwarubaza. Yabwiye abasirikare ko ari cyo barahiye, nicyo babatoreje, nicyo babigishirije, nicyo cyatumye baba basirikare. Uyu mwanya tuvugana rero, ubwo noneho rero igisirikare cy'u Burundi abatakizi Uvira mugiye kukibonesha amaso, niba koko ari igisirikare, niba koko atari igisirikare. Uvira Ndayishimiye aravuga ko uru rugamba baramutse barutsinzwe, ubwo igihugu cyose cyaba gitsinzwe. Evariste Ndayishimiye we yivugiye ngo hata amahanga yanze gutabara, Kongo birayinanira, n'izindi ngabo zirananirwa. We yavuze ko agiye kwihanganira n'uyu mutwe w'iterabwoba M23, ko agomba kuyitsisura akayirimbura. Birakora biti, biraba biti. Nyuma y'uko M23 yaramuka itsimbuye aba Barundi, koko yo yarwanye n'ubikirwana, nabo bari kurwana umuhenerezo. Aba Barundi batsinzwe ku kibuga cy'indege cya Kavumu, batsindwa Uvira, batsindwa Igoma, batsindwa Sake, bagenda batangira biba nka kwa kundi ugomera amazi akanga akarenga urugomero. Uyu munsi wa none Uvira aba Barundi baramutse batsinzwe, egare ko Uburundi bwose no kubutembagaza, egare ko mu Burundi birahita biyangara.
mbahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, ishyano ricitse umurizo. Ngira ngo ibyahanuwe noneho birasohoye. Evariste Ndayishimiye ku kavideo hano mbanje imbere, ngira ngo niba ukabonye neza ubitangazo ririhutirwa, ngira ngo ibisohotse nagamaramaza nagahomamunwa. Mu karere k'ibiyaga bigari intambara iratangiye. Iri ni itegeko ryihutirwa rireba cyangwa se rijejwe umusirikare wese w'umurundi. Usubira inyuma ni mu mutwe, ni ukurasa mu mutwe. Iri ni itegeko ritanzwe na Generali Neva Evariste Ndayishimiye. Atanze itegeko rero ryikubagaho, aho kugira ngo M23 turifate Uvira hagomba gupfa umurundi wese. Hagomba kuba hariyo ingabo nyinshi ku rwego nge ntashobora no kukubwira. Aka kanya rero ibintu bihinduye isura imbere y'abadiplomate, imbere y'abambasaderi, abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Iri ni ijambo perezida w'u Burundi agejeje kuri aba banyamahanga ndetse n'abenegihugu, ababwira, abaganiriza situwasiyo iri muri Kongo ku mpamvu z'umutekano w'u Burundi. Ngira ngo uyu munsi urugamba abarundi barwanye, harashwemwo n'abarundi basaga 80 bashatse gutoroka no guhunga no gutinya. Uru ni urugamba rutoroshye, rutatworoheye. Ngira ngo ni urugamba rwose noneho nyarugamba, atari bya bindi abantu bajyaga bavuga ngo barwanye, ngo bahuye. Ntabwo ari bimwe rwose umuntu yabwiraga undi ngo yewe ngo bari kurwana, abandi ngo bahunza, abandi ngo bafashwa, abandi ngo bashimuswe. Ibi byo nagaterera nzamba kanyina wa nzamba. Ngira ngo rero ibibaye nagahomera munwa. Nyuma y'uwaho perezida atangaje, kandi nibyo General Major Evariste Ndayishimiye atangaje, ko umurundi wasubira inyuma agomba kwicwa cyangwa akaraswa. Iri ni itangazo risohotse buno muri iri joro ubu turi kuvugana aka kanya. Nawe nubireba neza, ngira ngo n'ibindi binyamakuru iyi nkuru byayishyizeho, ibindi byo ntibiranayikora. Ariko shuti bakurikiye Imbabazi TV gatatu, unakore subscribe. Mu bintu byinshi tugarukaho byavugiwe aha hantu, yafashe iminota mikeya arabwira bene gihugu ngo bagafata Uvira, n'u Burundi buraba bufashwe. Bagafata Uvira, kibuga cy'indege cya Bujumbura nta mutekano cyaba gifite. Rero abarundi intambara ntikiri ya Kongo RDC, oya, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ntabwo buno intambara ikiri iyabo. Bayibambuye intambara, ubu bari kurwana umuhenerezo, igiti nibuye. Nta n'umusazi ntahita, n'igisiga ntigihita, nukurasa igiti nibuye. Ngira ngo rero n'aya makuru tugiye kugarukaho no kwibandaho, ariko by'umwihariko ibintu bigiye kuba ni ibiki, biri kuba ni ibiki. Nyuma y'iri jambo harakurikira iki? Ni ukuvuga ngo ingabo hafi ya zose mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Rumonge, Karusi, Matana, ngira ngo abari kwitegereza ku makuru amwe namwe dufite, izi ngabo zose bazimanuye n'akamuha itajyaga igenda irinda umujyi wa Bujumbura. Zagiye guhangana na M23, cyane ko noneho ku manywa bakoresheje kajugujugu mu kurasa. Aya ni amakuru yizewe, ngewe ndi kuguha nzi neza 100%. Imirambo yo ntiwabara, abapfiriye Uvira bigiye kuba nk'abijya by'Igoma. Igoma niho habaye urugamba, uretse ko rwahise rurangira. Ariko amasasa ari kuvuga, ari gukubita. Intambara yabaye uyu munsi itariki 6. Intambara ibaye muri iri joro ry'itariki 6 n'itariki 5. Ngira ngo abanditsi n'abandika mu mateka, iyi ni intambara birenze ukwemera. Tera agatebe rero tuyage, tuganire, tuvugane ukuri kw'ibiri kujya mbere. Ibi ni ibiki? Ese ibi bintu wabyizigaga? Perezida urabona ahamagaje inama yikubagaho.
ese M23 niramuka itsinze abarundi biraza kugenda gute? Niyo mpamvu yatangiye gukoresha indege, ari gukoresha abantu, yashyizeho itegeko rivuga ngo umuntu waramuka yibeshya agasubira inyuma ni mu murase ni mu mwice. Aka kanya rero nta muntu mpamya ko ibi bintu twaherukaga kubyumva cyangwa kubibona, tubibona muri filime, tubibona mu bitabo. Urugamba rwabereye Goma ntabwo rukomeye nkuru nguru, ibintu byafashe indi sura ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo rero hari n'undi mutwe bitaravugwa cyane kubera iri tegeko General Major Evariste Ndayishimiye yatanze, ariko hari undi mutwe amaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi wavuze ko ugomba kubohoza abarundi. Ubu tuvugana ari umutwe amaze kwinjira utari kuvugwaho, yenda natwe tuzagaruka, ariko twihutaga kubwira abantu ngo iri tangazo risomwe, iri tegeko ritanzwe, ibi bintu bigiye kuba ibiki. Ngira ngo muri iyi minsi itari mike cyane mugiye kubona noneho urugamba nyarugamba rusesekara mu makaritsiye yanyu, urugamba rusesekara mu migi yanyu, urugamba rusesekara ahuri, aho wicaye, aho uri kundebera wicaye cyangwa uhagaze, ugiye kubona mu kanya gato koko ibi indege ziri guhaguruka ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura zirasa Uvira. Kugira ngo ibashe kubona umutekano w'abaturage ba Uvira, nuko iki kibuga cy'indege cyaba kitari gukora. Kandi niba abarundi bahagurutse kurwana uko, ni ngombwa ko na M23 iri kubita na surusi y'ibyo bintu ikayikubita. Rero hagiye gushya, niba muri bwimanukire, niba muri butambike, niba muri buryame, niba muri buhagarare, nimwe mukunda kuvuga ngo hahiye, nimuhagarare rero muhatwikire rimwe cyangwa habatwikire rimwe kamasiju. Reka nkubwire rero ngo cawu twari kugira ngo tubatangarize ibiri kujya mbere, ariko turaguma tubikurikirane 5 kuri 5. Shalom.